Sabado. It's the month of July and it's the nutrition month, and we would like to invite everyone to join us to be fit and healthy as we celebrate this greatest wealth. Dili lang sa inyong paboritong programa, matag adlong Sabado, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, good morning. Hi, everyone. Oh, good morning Welcome sa back. atong Dugay-dugay. Ate Bing. Made in China. Made in China. Kumusta ang China, Salamat. te? Okay kayo. Oo. At least naka-lag sa dap. Lag-lag. Pero gimingaw jud ko diri sa channel. Amen. At least Yes. mga pilar to mga Two Sabado nga wala ko. Sige lang, okay na Yes, sa mga na- basta nalay pasalubong. Okay ra. At tinapad tayo mga kaigsunan dito sa China ngayon yung... nahimaman. Yes. Unfortunately, wala. Wala. Actually, wala manggali mi kasimba jud dito. Nagkuha na mi ka ng small group. Small group. Oh, sa Wala mo mga mag-abot kuan. ni Daryl kay na naman sa Pinas si Daryl. Yes. But Pero okay ang kayo. pasalubong yun, kayo. Oh, Yes. okay na importante. Basta mo ito gawas ang pasalubong. Ang pinaka-importante, na po tayo lahi nga special episode karong Yes. Sabado ha. Nga Oh. giandam sa itong mga kapaglao. And ang atong mga viewers usab diha nga nagasunod pirmi nga nagatanaw sa ato ang Local Latina Channel 25 para sa Channel 17 sa Cebu, Channel 25 sa Luzon, TV Plus, Channel 44 and nationwide sa GSAT Channel 33 and sa ato ang Facebook. Thank you kayo sa inyong pagsunod sa atong Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, and sa atong mga viewers, na dili tayo viewers, listeners sa radio, Yes. diba? Good morning. Yeah. Again, healthy morning mga kapag-laom. Today is the first Sabbath of July. July na tayo na nakapaspas Yes. ang atong panahon. Yes. And Ting ulan. Ting ulan karon bantayan po nila nga Oo. ang mga baha. ang mga baha nato Nagbaha sa dito Cagayan, no? sa Cagayan nagbaha, pirmi ta bahaon. Dito sa Cagayan, diri sa Cagayan. Diri sa Cagayan, dito As if sa downtown. nata- Dito sa downtown. Yes, actually gabi dugay kay mi naabot kay Tinuod grabe yun na. kalisod ang sakay. O basig na yung And- nagdala sa baha. Na nagdala sa kasi may Oo. nagdala baha. Dili po tugi kay China. Okay. Ito mga kapaglaom no, and aside sa ulan, 'di ba? Ang kaning July mga kapaglaom mo ni ang bulan diin atong gina-celebrate ang Nutrition Month. O gano'n kang yung celebrate matag Nutrition Month? Kuya Sa Wing, bulan man, man siya, yan no? naman Yes, siya. dili ko sure nga nung nag-celebrate na tungod kay atong may bawaan diri sa Pinas daghang mga malnuris. Oh? Oh, Reminder. naay malnuris nga Yes. tambok, napoy malnuris nga payat. Tama, dili man na nga kay Yes, tambo ka, oo. healthy ka. Healthy ka. Yes. Basta mulingkod nga magduka ko no magsiga na malnuris na. Manabantayan na to kapag mulingkod kita straight gid ato lawas Basta siya. sleep Tanaw din deprived ta lang. skilid nga di ta magduka-duka kay membro daw ta sa malnuris. Wala Oba, exercise. oba. Pero mga kapaglaong bantayan ginato kay kinahanglan ang atong lawas healthy body ta bantayan nato Yes, atong pagkaon ampingan oo. nato kay ang atong lawas kay isa ra na mo agi. Yes, ug atong namatikdan no nga daghan na kang klaseng sakit nga bag-o karon nga makaingon ka ba makapangutana ka asa mangigikan wala pa man Yes, sa una. oo. So Katunig mga pagkaon nga tambok. tambok? Oh. Oh, yeah, Pwede, mga tambok. pwede. 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 Daghan man Sa unsa? factor, daghan Katong factor. katong sigig bilar. Pwede. Pwede po, Yeah. pwede po. Dili- Basta anything nga makakuan, maka-alter or makapikto sa imong health, dili yun na siya mayo. So, itong mga kapaglaon din, no, mag-amping yun ta, live a healthy lifestyle. Og sa laing bahin mga kapaglaon, no, later atong paminawon ang atong mga correspondent nga silang Ate Charm o Kuya Andrew kay sila nagkuan sila na sila yung mga friends atong mga healthy friends gikan Yes. dito yun layo kay sa Arizona gakandak sila og community service dito sa Diri sa Naga. Pilipinas. Oo. Yes, Yes. Camarines Sur ug ato silang paminawon later. But for the meantime makapaglaom usa ka awit nga ihalad no music is good for our soul. And so atong paminawon ang isa ka awit nga ihalad sa ato ang Sister Roxanne Digman and Como. Yes, nga makabusog sa ato ang atong pangdungog sa atong lawas pud mga kapaglaom. Diri lang sa Harana sa Kabuntagon. 3 days of healing, nearly 200 volunteers daily, targeting 2,000 patients every single day. Southern Luzon Mission of North Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist Church in partnership with Arizona Sunshine of Arizona Conference USA Medical Mission 2018, Naga City, Philippines. Hello, my name is Jose Marin, and I am one of the blessed and privileged
to be here in Naga City at the Coliseum, where a lot of great action has taken place here in the last 3 days, where medical ministry has happened, optical care, dental care, surgeries, so many pediatricians, so many things. And I want to let you know that the group that have come here, brothers and sisters that love God, have pretty much, these are working professionals that have given up their leisure time, their vacations, they have given time for work, and they have also invested thousands of dollars for them to be able to provide a lot of the medical things that we have here today. And they have not only that, but they even have left their food, their cuisines, the food that we're used to, and they have come to this country to pretty much for a couple of days, 10, 15 days, to immerse in the culture of the Philippines, because they want to be the hands and feet of Jesus. So today, you will be meeting some of our working professionals that have been the hands and feet of Jesus. And I pray that as you hear these stories, that you also will be pretty much decided to say, you know what, I want to make a difference where I'm at as well. First of all, we want to serve the Lord and we want to help others. And has been a wonderful experience for our family. As a family, together serving God through others. And the Filipino people are so amazing, so friendly. So this is a very good place to help and to serve. A great blessing to be part of this group, to come here and serve God and help people. And you think you come to help people, but really you are the one who get the most blessing by being here to deliver a service for the Filipino population. So we're excited, happy, and very blessed to be here. Thank you. It's been very interesting. I like seeing a lot of the people and how they act around others and how they're very respectful of their elders. I came because I wanted to help people and I wanted to spread the word about the Lord and stuff. It's been really good. I like helping and being able to interact with other people, doing surgical things that I never thought I would do. Wow. Oh, I just love coming and helping out on these trips. I'm not a medical person, but there's plenty of box lifting and gophering and stuff to help with. So, and then putting money into this operation, that's what they need more than anything. So I can do that. Well, I really enjoyed being here. I was able to take my 3 boys, so that was a blessing. And I've just enjoyed seeing the patients here. They're so kind, the parents are so loving, and they so appreciate everything. So I just love it. I enjoy playing with the kids and holding them and being able to treat them. So it's been a complete blessing for me to be here. Oh, because I believe that we are all put here to serve others. That's what Jesus did. His whole entire life, he served others. And so any opportunity that I can take to serve others, I want to do that. And I became a pediatrician just so I could do mission work. So I'm happy because I feel like I'm finally doing what God wants me to do. You have listened to all the different interviews from young people, doctors, lay people who have come to help and volunteer. And as someone said, even though there's so much poverty in this country, there's so much evil in our world, someone said that the way that you destroy evil is by serving. And today we have seen throughout the last days that God's hands have been tangible in the lives of people as they've come here through the medical services that have been offered. And the most important thing is one of our volunteers said, the one who has received the greatest gift has been us who have been able to serve. So thank you for being a part of this, and may God bless as we wrap up today, this 3 miracle day of Arizona sunshine here in Naga City, the Philippines.
Warm greetings from Naga City, Philippines. Currently ongoing right now is the delivery of service to our patients here in Naga City. We are continually serving more than 500, actually it's like almost 1,000 patients for just today. This is the second day of this service for the 3-day medical mission. And right now, this registration area is full pack of people. Actually, a while ago, earlier today, we just cut our registration service because we can no longer accommodate everyone. But today, we resume the service and our people are here catering the needs of our patients. And as we can see, people are just so busy asking people about their whereabouts and what they want to be of service. On my left is the pharmacy area, and this is the last section where people can be of serve, and they're giving their prescription from their doctors, and the pharmacists are giving them tablets. So we want to give you a tour of what is second day is all about on this 3-day medical mission sponsored by Seventh-day Adventist Church in coordination with the local government and in partnership, of course, with Arizona Sunshine, our medical group from Arizona, USA. So this is the medical section where patients are lining up waiting for their turn, and each of the doctors here are having their tables, and they can just be they will just be called and they'll be accommodated upon setting out on these chairs. So as we can see, all tables are fully filled out and sitting area is also packed. Hi po, ma'am. Nag-iintay po ba kayo sa medical service? Ano kayo, ilang number? Wala. Nagpipila lang. Nagpipila lang. So okay naman po kayo? Yes. Okay. How are Good afternoon po. Mabuti po. Okay. So okay lang po kayo nag-iintay dito? Okay lang Masaya po. naman po kayo? Opo. Thank you so much. So this is our optical section where our optometrists are checking out the eyes of our patients, and after that they're giving them eyeglasses so they can have a better vision. Hi, how are you? Okay lang po ba kayo? Nagantay dito? Okay lang po. So ano, problema po niyo sa mata yung Oo, kasi beautician po ako minsan kasi na ang mata ko na naglalabo pag. So gusto niyo magkaroon ng bagong eyeglass? Iyo po. So we're here at the laboratory section. Hi, ano po mga services ang ginagawa natin dito? Hi, hello po. As of now po, meron po tayong urinalysis, random blood sugar, and fecalysis po. And also hematocrit. So how important it is to this kind of service, do you think? Actually, ito pong mga urinalysis, RBS, tapos hematocrit is basic blood analysis and urine analysis po, kung saan may kita po natin yung analyze po ng blood. Andyan po may kita kung may sakit ba, may anemia ba sa hematocrit. Sa urinalysis naman, kung meron naman silang sakit sa kidney or urinary tract infection. And sa fecalysis, kung meron silang mga bulate para mapadiworm. So basically, that's the routine of our medical service from the north entrance, and people will just go directly to the different areas where they want to be of service, and they will end up to the chaplaincy and to the pharmacy. So that's all for today. That's for the second day, and tomorrow we are expected to have a bigger number of people coming in because that will be the last day of this 3-day medical service. This is Charm, live here in Naga City.
kayo kay Charm, no? Daghang yun silang natabangan dito. Yes. And No? nakita na ito 1,000 madaghan ng mga walay bikuan dito, bata, tigulang. Tanan Tanan. na dito. And actually, daghan kayang service ngayon lang ina-offer. Yes, Diba? thank you, Health and Char. service. And karon mga kapaglaom, live from Naga, Camarines, si Sur, Charm. Camarines And Sur. ato makita sila karon. Charm, good morning. Good morning! Ay, good morning, Wow. Klaro gini. Kani klaro gyud kayo. We are so excited to see Bagong you. gising. Yes, Bagong ate, gising. kumusta man na yung 3-day nga Mission, medical mission? Kumusta? How was it? Well, good morning mga kapaglaom. We are here live in Villa Caceres, Naga City. We are currently having our breakfast here in this beautiful hall. And with us are our staff from Arizona Sunshine and our evangelists from Arizona Conference. We'll get to know an update of what is the success, how God has led us to this 1 week activity here in Naga City. So let's get closer to our evangelists and our in charge for the medical mission here in Naga. So we have Ma'am Carol Lawson and Pastor Bob Lawson. So Ma'am Carol, tell us about this. Yeah, good morning. Say good morning to our listeners. Good morning. Okay, thank you. Carol will talk about the success of the medical mission here in Naga City. We did a lot of planning for this medical mission program, and it was 3 days. We coordinated with a number of the local physicians and pharmacists and dentists here. And so we actually ended up with about 25 pharmacists, 6 local physicians, as well as physicians that came in, 22 dentists, and 4 eye doctors. We were able to see close to 5,000 people, community people. We did the medical, dental, vision, and minor surgeries. It was such a blessing to the people around here, but it was also a big blessing to us to show us what the Lord can do in this country. Okay, thank you so much. That was for the medical mission. And Praise 70, praise the Lord for that. How many have we served for the 3 days? We served 5,000 people. It's 5,000 people were touched by the Holy Spirit in this place. So we're just so lucky that God is with us. And guys, thank you for all your support and prayers. And Seventh-day Adventists does not only give or heal physically, we are also dealing with our spiritual matter. So with us is the evangelist that we have, one of the leading team here in Naga City. We have Pastor Bob Lawson. So Pastor Bob, tell us about the evangelistic activity that we have here. Well, we've had 5 different meetings in 5 different locations, and the Lord has greatly blessed. We've seen the Spirit move upon many hearts. I've had the privilege of being out visiting. There was a number of individuals that were in the Valley Decision, very difficult because the cultures are so strong around them that they know the truth, but whether or not they're really going to step out in faith is a real question. And I was out the other day and we saw 20 people make their decisions in their home. So it's not just the public meetings, it's the entire work that's being done. And we had, of course, today is the great celebration. Today we'll know exactly how many have made their decision as of today. I know right now in my site alone, we have had 57 dear saints, and these are adults that we have worked with. Children have been worked with elsewhere, but 57 adults who have said they want to join the Seventh-day Adventist Church, and we're rejoicing and praising the Lord for their decision, and thankful for the grace of God and what He has done. And so we're just very thankful to our Lord today. Amen. Amen. So that's it, mga kapaglaom. That's the update of our activity here in Naga. And as we can see, this is the day where we're gonna celebrate God's
guidance and leading, and all of the Holy Spirit has been with us from the planning up to the implementation, and now we are asking your prayers for God's guidance and the Holy Spirit into the hearts of our co-Filipinos here in Naga City. So as you can see, people are here. Actually, they're not yet here because they were so tired, but they're coming here for the breakfast. So any questions that I need to answer from you guys? Oh, basta di pwede po mo makaanhi, no? Dili po tayo mission, diba? Yes, Ate Charm, where will be your next destination no, sa inyo ang team for your community service that you are looking forward to? Or do you have any destinations? Well, this is our 8th trip that my wife and I have been here, and so we can never say we'll never be back again. Of course, right now what's happening is other groups are coming in, and this is part of a total member involvement project here in the Philippines. And so some of our group are going on to Palawan from here. We've got meetings that are starting there tomorrow. Then after that, it is written is here for 2 weeks up in the central part of Manila. So this is continuing. It's not stopping by any means, and people are coming in and going out, working with different ones, but it's all for the glory of God. It's not about any of us. We will be praying for your upcoming activities. Yes. Hopefully, Charm, diripod sa Cagayan, maani sila. Maani mo diri. Soon. Oo. Ate Charm, no? Bisita po mo diri. No? Excited Yes, po makita ta. namin. Sunod semana. Wow. Thank you. Thank you so much. They're heading. Some of our companions here will be heading to Palawan for the medical mission with Pathways and AWR, and some of them will gonna head back to Arizona for the personal job also. So some of them, I mean, all of them were working professionals, and so they leave nila is just only for a week or for just 10 days. So they're gonna head back to to Arizona. Because ni Kuya Andre, ni Clarence, kita naman si Clarence, si Gatiati, no? Charm, hopefully, Charm. Thank you so much. Hopefully, next year o next nga mo, schedule po mo diri yung team diri sa Cagayan de Oro. And willing tayo ta mo help, kay diba? daghang pong tabangunon diri nga naigo sa sindong katong mga kuan nga sige ra batag kabahaan diri. Thank you kay Charm. Thank you. God bless niyo, Charm. Kita-kita ka rata diri. Yes. Okay. Okay mga kapaglaom, thank you kay dia sa team nila Charm. Nalipay mig dako nga nindot kay ato aron nga pagtan-aw sa ilaha. And mga kapaglaom, moadto na sadta sa harana sa Kabuntagon ang inyong abangan dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. Some say life is just a series of decisions. We make choices, we live and learn. Now I'm standing at the crossroad, and I must choose which way to turn. Down the one road lies all the world can offer, all its power, its wealth and fame. Down the other, just a man with nail scars in his hand, but there is mercy in his eyes, and there is power in his name. I choose Jesus, I choose Jesus, without a solitary doubt. I choose Jesus, not for miracles, but for loving me, not for Bethlehem, but for Calvary, not for a day, but for eternity. I choose Jesus. All my life I sailed the sea
of reason. I was captain of my soul. There was no need for a savior. I could live life on my own. Then I heard him speak the language of compassion, words of healing for broken lives. When they nailed him to the tree, his love included me. Now he's calling me to follow and to leave the past behind. I choose Jesus. I choose Jesus. Without a solitary doubt, I choose Jesus. Not for miracles, but for loving me. Not for Bethlehem, but for Calvary. Not for a day, but for eternity. I choose Jesus. Panimbaya, gikan sa Tubod District, Lanao del Norte. Happy Sabbath! Alright! We are back din sa Panimbaya sa Kabuntagon World. And mga kapaglam, since it's the month of July, no, we are always reminded that health is wealth. No? Kung healthy ka, doon na kay wealth yun nga. Dili sobra pa sa wealth yung mga nasa yung mga karon. Busa, tungod di ana, badugangan ang atong hinibawan may tungod sa health. Go ba si Doc Laila diri lang sa Health Beats. Watermelon is more than 90% water, but it is loaded with nutrients. Watermelon fruits is a good source of copper, iron, magnesium, and potassium, as well as vitamins A and C. This array of nutrients indicates that watermelon is good for the bones, the heart, the blood vessels, and the nerves, and the immune system. And the minerals present in watermelon control the electrical activity of the heart. To mention, the potassium in watermelon is a vasodilator that stimulates and increases the blood flow and reduces the stress on the vascular system. As the potassium participates in the regulation of heart rate and blood pressure, it will likewise protect the heart against stroke and coronary heart disease. Take note, people with kidney problems, especially on dialysis, should not eat too much of watermelon. Now let's try this healthy drink made of watermelon and buko. Hi everyone! Naata dinhi karon para maghimo ta og isa ka special shake nga made of watermelon o kaning buko. May kain ni siya. Atong tudluan si Rayman karon kay favorite man good niya ang mga shake, di ba? Yes, ma'am. I love shake. Ay, you love shake. So, mas maayo nga ikaw gyud ang muhimo ha. Tudluan ti lang ka. Yes, Tudluan ma'am. ti ka. Para pod nga dili na ko magpalit-palit sa tindahan. Lagi kay mahal baya. Yes. Di ba? Mahal ka ayo magpalit og mga shake sa labas. Nga di pa ta ka sure kung healthy ba to unsay pang sagol kani kay natural gyud na siya para samot ka kagwapo ba, di ba? Amen, ma'am. Okay. Ang ingredients ato ang nga shake is kaning melon, buko meat, og water. Imo nang ibutang sa blender. Okay. Sayo na Kuha na ako ni ma'am. Oo. Sige, open ako. Open nimo. Kanang water. Water. Buko water. Buko water din siya. Oo, lami kay na bahumot kadila yun. Humot gid ma'am. Kana siya, kana. Buko. Ayun ka na, watermelon. Watermelon. Diba? Nindot ka na siya sa balay. Kamu Wow. maghimo para di na ka nagsipalit diha sa kuan. So, kamo mga young people o mga mama, mga papa, no? So, sa balay na lang ta, pwede ta maghimo og shake nga healthy pa jud, natural. Sige. Yes. Sige daw, Ako na ako i-shake na, ma'am. Sige, shake ta, shake. Oh, diba? Until nga mapino, pwede nimo na siya kuhaon.
Human, i-transfer lamig nimo. jud kayo ni ma'am. Lamig jud na siya ba? Tapos ibutang dahil nimo siya sa refrigerator. Para mabugnaw. mabugnaw. Mas lamig gud bugnaw ma'am no. Kay shake gud Kay siya. shake good. Lami. Lami kay ma'am, murag isagulan og mga flakes. Grabe. Lami gud kayo siya. Daghan kaayong salamat. Kay kamauna ka maghimo og shake. Yes, naku po daw pasalamat ma'am nga. Nana ko'y naibalaan nga, unsa man ni paghimo ang shake. Karon i-share po din mo sa Simple uban man, ha. eh. I-share po din mo sa uban. Yes. This is Miss Laila reminding you, God is good to those who are pure in heart. Be healthy. It's a wise choice. No? Sayo kay sa buntag, no? Gigutom na noon kung tinanaw ni Reman. Tama-tama yun, Yes, nutrition month. watermelon, diba? So, dapat kanunay magkaon gid butag watermelon. Lami po ng watermelon, butangan ng asin. Mas mutamis na siya. Yes, gamay lang asin, ipaibabaw Pinch nimo. of salt. Dili pwede bitsin. Asin, kuya. Ayun ang bitsin, kuya. Yes. Mga kapaglaom sa laing bahin, no? Ani ay organisasyon nga gitawag natog DPTO or Dialysis and Post-Transplant Organization. Kani siya, grupo ni siya sa mga dialysis patient nga diin nagkahiusa aron sa pagtabang sa ilang mga kauban, especially financial, no? Sa ilang pagpadialysis, sa ilang mga treatment, no? Mutabang sa ilang mga kauban. Kung giyon sa nila kini mga kapaglaman niya atong tanawon sa Helping Hands. Atong itipaila-ila sa inyo ang isa ka grupo sa mga dialysis nga mga patients nga instead of them asking for help, they are the ones that's reaching out for others. Akong kauban karong buntaga, mga kapaglaom, no? Si Miss Kathy Klima, si Miss Shirley Manlangit o si Sir Edmond Camoral, para mga member sila sa Dialysis and Post-Transplant Organization. Maayong buntag sa inyo, ha? Buntag, ma'am. Buntag, ma'am. Oo, welcome to Panimbaya sa Kabuntagon World of Hope Channel. Daghang kay salamat, no, sa inyong time. Kanang magsugod siguro ta. Mention ako kaganina nga you're all dialysis patients. Yes, Magsugod ta sa imo, ha, Miss Kath. Yes, ma'am. Pila na kakatuig nagdialysis? 5 years na ako tuig nag-dialysis, ma'am, sugod. June 2013. And you were at that time, pila mong edad? 22. 22. Okay. Miss Shirl, ikaw, pila na 6 years, kay murag sa inyo ha, ikaw ang pinaka, sa inyong tulod dire, ikaw ang pinakadugay. Yes, ma'am. Ano? Oo. Mga 6 years na pod ko and 22 gyapon ko nag-start og dialysis. And karon 29 ako, so mga almost 7 years na Almost 7 years na siya. And by God's grace, padayon paghihapon sa pagbisog sa kinabuhi. Di ba? And ang pinakabag-o sa inyong tulo, si Sir Edmond. Yes, ma'am. Mga pila nakakatuig, sir? 1 year and 3 months. Nag-start ko atong last March. Last year. Last year. Oo. And we understand nga dialysis is nga proseso is expensive. Yes, No? ma'am. It's expensive. Kuan, apart from dialysis, do you also have like medicine nga maintenance? Yes, ang pinaka-expensive o pinaka-bugat gid nga maintenance is ang among ginatawag nga ipowitin, like mga kanang hemoglobin boosters namo kay once man go undergo kag dialysis or dialysis patient ka, kailangan ka mag-maintain sa imong hemoglobin level para dili mag-complicate ang imong condition kay dagan man siya maapektuhan once ubos ang imong hemoglobin, it can affect your heart o everything follows. Munang isa sa aside sa dialysis, muna siyang isa ka ginamintain gid namo as patients. Sir Edmond, how was it kanang bag-o pa man gyud ka karon kanang the change bitaw when you were not a dialysis patient pa, wala dili pa ka inana, and now how was the experience nga nainani na ka? Nga ako karon di rin ako nag-change na sa lifestyle nato kay sa una na takdan mo ko yung nga sakit nga wala mo ganit ko bisyo. Ang kibali ang nag-attack lang sa ako, ang ako lang kuan kana antibodies. Makita gyud nato no nga it's really not an easy life ba being a dialysis patient, and nagdaghan na gyud siya kaayo pud karon, di ba, ng mga patients, but you are so generous enough to form an organization. Ma'am Shirl, can you share with us unsa inyong organization? We are kanang bitaw kanang group
people nga supporting each other by means of activities nga makakuanta kaning makamotivate sa usag-usa nga uy dili man end of the world papa kung magsakit ta. Oo. Kaya pagid na to ni. So mo to nga naka-start mi nga hinahinay lang kay lisod man kayo at first sugdan gyud kay una-una na to ang financial nga kuan kanang i-consider na to asa tampog funds ingani nga na. Pero by God's grace hinay na may mga blessings gyud nga abot. So we are very much thankful nga daghan na dayon members nag kanang willing nga mo help, daghan na kayo mga sponsors nga ingana. So karon nagkadaghan na gyud mi. And ang mong activities is padayon gyud siya every month nga naa. So kay para kuan these activities is to support at the same time to fund for whatever activities pa inyong ihatag. Yes. Sir Yes, Edmond, how did you become a member sa DPTO? Actually, ma'am, na nakadungog lang mi og kanang kuan nila ni Ma'am Shirley ilang i-post. Ang akong misis mo ay active sa mga organisasyon. But ang imong misis, what's your name mo? Dili siya patient. Dili Asa na? What made you decide to, especially Ma'am Shirley, to really come up with this organization, create with this support group, and campaign, apart from just supporting each other, promoting a healthy lifestyle? Ahagikan. Actually, ma'am, sa kuan siyang own experience lang. Kanang nakita na ko ang pain o kalisod nga ginaagian sa usa ka dialysis patient o not only sa patient but sa family. Unsa din yung mga activities nga inyong ginabuhat, Ma'am Kath? Can you share? Para Well, ganina gid ma'am. Ganina lang gid na humana mo ang dog walk first time diri sa CDO. Then kanang nagpasalamat pud may kay daghan kayo nag-attend sa mo ang kanang event. Yes. Daghan kayo mga dog owners o maski wala sila dog ni apil gyapon sila sa walk. Og nayuban ni palit og mga t-shirt para lang gid suporta bitaw sa among grupo, ma'am. So apart from kana bitong doing that dog walk for a cause, where else do you get your funding? Sponsors, somehow nagi mga generous sponsors nga mo personally sa mo ingon gid nga kanang nami ginagmay nga help nga which is mingon sila ginagmay pero sila kabalungon sa kadako na gid na kay we can't lihok gid everything if wala mi kwarta kay syempre gagasto namin sa mong dialysis so wala gid mi mga kuan so moodya ra gid mi rely and then before katong kuan na aming mga kanang gasel mig mga products para maka-help og fundraising. And then we do mga fundraising activities nga na bago pa to na humantong Zumba namo sa una to sa April. Tapos every month we visit dialysis centers for a symposium nga kanang public awareness nga about sa mga renal diet. That's nice. Yes, renal diet. Not only for the patients, dili yun siya para lang sa pasyente, kundi mas more on sa mga healthy people para ma-prevent nila ang dialysis, I mean kidney nga failure. Problem. Oo. Kay dili raman gyud ga restrict ang kuan good ang amo ang focus good sa mga masakiton lang mga presa mo ang dialysis. So it's also on the prevention. Yes, more on prevention good siya ma'am. Nami Facebook Facebook page Dialysis and Post-Transplant Organization. Dato gina-update na mo ang mga activities, unsa among mga existing na mga ginabuhat, unsa pa ba mga kanang post pod with ito og mga reminders og mga kanang mga gina-share na mo mga healthy tips unsa ang mga buhaton para ma-avoid ang kidney disease or any other nga mga sakit. Mangayo siguro kog mga few tips sa nga inyong ma-share sa ato ang viewers karon on how to really prevent or at the same time how do you survive kung naa naman gyud ka. Magsugod ko nimo Ma'am Kath. Para sa ko ma'am kung kanang sa karon nga medyo kanang healthy pa ka, kung mahimo, kung mag-inom man galing ka Coke or anything nga soft drinks, ay good kalimot og inom og daghang tubig kay mura man gid na maka-help nimo nga ma-wash out to nimo imong giinom nga toxic bitaw nga kuan kabalo man kita tanan di ba? Unsay atong mahatag ma-share sa ato ang nga tips sir? Ang ako karon kaniadto
kini atong mga pagkaon kaniadto murag watay limit. So ato na sang i-change nga kung mahilig tag karne, kung pwede nato na si avoid. Ako kundi maingon nga wala na, kundi pwede ta mo kaon ginagmay na. Ma'am Shirley. Oo. Ang ako lang gid siguro akong maingon sa mga healthy pa na mga tao is dili gid abusaran ng lawas. Kay once maningil sila di na gid ta kabalibad. Mao. Ora gid na siya. Ora gid na siyang pinaka-advice Oo. karong August nga we would like to promote. This is also for a cause. It is a photography workshop with Mr. JB Leonardo. I hope daghan ta og mga photographers wannabe nga maka-join ani nga workshop. It is a basic and advanced photography Oh, that's workshop. nice. Oo. It is 2 days nga workshop with Sir JB Leonardo of CDO nga photography. So I hope nga daghan pod mag-join ani at the same time nga makakuan mo og photography, maka-help mo sa amo ang mga dialysis patients. Daghan kayong salamat. Yes, no? Daghang kayong salamat mga kapaglaom sa ato ang guests karon, and I hope that you are inspired by their stories. That again, at we emphasize ang imuhang problema wala nagpaingon, wala nagpasabot nga mauna ang katapusan sa imuhang pagkinabuhi diri sa kalibutan. Kini si Angel Ascuna Cullera para sa Helping Hands. Or just another war, but to every child of God, it's something more. And when I hear the sound of marching, hear the sound of battle cry, then I know my Lord is coming. Even now it may be night, and I can hear the sound of His coming everywhere. They're getting louder and louder each day, and they'll crescendo until the great and final sound. When the trumpet shall call me away, I can hear the sound of fig leaves rustling in the summer breeze as I see the Lord restores Jerusalem, and I can hear the sound from heaven as a rushing mighty wind as God pours His Spirit out upon a man, and I can hear revival sound not just here but everywhere, and then I know it's almost over. I can feel it in the air, and I can hear the sounds of His coming everywhere. They're getting louder and louder each day, and they'll crescendo until
The line that states health is wealth is considered by many as understatement. People have become so conscious of their health but ended up being the ones who got mild or severe illnesses. Health, a word that connotes an important role in our lives, but sometimes it could be the gateway to something remarkable. The story of Daniel and his friends becomes an amazing lead by many. Even when offered by sumptuous foods, they considered health as their top priority. Does our food have something to do with our Christian faith? What does the Bible say about healthy lifestyle? Be ready, be merry, as we take you to the height of becoming healthy the Christian way. Only here in Good Morning, Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, sa gingon pa nato, no, health is wealth, but does it have any connection with us being a Christian? And this morning is with us the Ministerial Secretary of North Central Mindanao Conference, no less than Pastor Abonjonito Caime. Good morning, Good Pastor. morning, Hi, Pastor. good morning, Angel. Yes, Okay na to, Permi. Oo, di ba? Laging handa. Yes. Di ba? So, no, Nutrition Month man yun ta, Pastor, no? And we Mayong have like, panglawas, ron. may panglawas ba? Pero naagid tayo isa ka Bible character po who stood up for, di ba? Yeah. The keeping our health. We start with Daniel. So, kinsa si Daniel, Pastor niya? Sa story sa Bible, magunabalaan nato that he was in Babylon. Okay. Why was he in Babylon at that time? Okay, si Daniel, Ma'am Jel, he was one of the boys. Gikan sa Judah. Tungkol kay ang Judah manggod captive siya sa Babylon. Oh. And then the King Nebuchadnezzar ordered nga magdala sila og mga boys nga magamit sa ilahang pingharian sa Babylon. Oh, so That is why si Daniel ug ang iyang tulo ka mga higala nakaabot sa Babylon. Okay. O, bora siya worker man dito, no? O, nadayon. Bihag sila. So sa diha, Pastor, nga naabot sila sa Babylon, giimbita to sila pagkaon sa king. Yes. Niya kuyog ang iyang mahigala. Nakita nato dito sa story in Daniel, dunay duha ka klase nga pagkaon. Mga karne o mga vegetable foods. So nganong ni dumili man sila pagkaon atong una nga gi-offer sa king? Okay. Sa atong mahibaluan, Wing, si Daniel ug ang iyang kauban nga tulo ka mga batan-on, they have been trained sa ilang pagkabata pa sa dietary laws nga gi-cite diri sa daang tugon sa kanibitang Levitical laws. In which ang Ginoo nag-declare siya nga there are food nga kanibitang dili maayo, clean and unclean. And so that in Babylon, ang pagkaon mo nga gi-offer dito sa pagkaon sa king is offered to idols or sa ilang god. So Daniel stand firm to be loyal to his God. Na dili siya mo partake adtong pagkaon nga once gi-offered sa ilang Ginoo sa Babylon. Second, dietary laws nga ilang gibatnan sa gamay pa sila. Pero Ma'am Jel, Pastor, dako tong natabang kay ngano gipilian ba dito sila ato nga time. Nga maayo og lawas o mga malnourished ato pa karon malnourished. So na-appeal sila nga nakita sa king maayo ilang lawas. Oo, mo to sila naabot sila dito, no. So yes, sila gipili. Paingon, Pastor, nga sa ilahan ni Daniel katong diet nga gi-prescribe sa ila nga gitudlo sa ilaha, sakto sa iyang lawas. Yes. Kibali kato nga diet nga gitrain gid sila that can give the good health ug kana bitang kabtik sa nahona. That is why kun imo tanahon, they are better 10 times better sa sa Babylon. Oo, no? Kay despite kat rich na gud ta kay ang Babylon yan sila captives ra bayaw niya inana. Pastor, would that mean nga ang diet magud ni Daniel sa imong giingon kaganina mo gid siya gi-prescribe the Levitical law, would it have connection with us being a Christian? Isa ba gid siya murag kumbaga obligasyon nato or yeah, kun imo tanawon sa Bible sa pulong sa Ginoo Jel, ang Ginoo dili bitaw siya mohatag og kinibitang prescription or kanang gidili kung dili pa nakita nga it has a relation sa atong sa atong Kristohanon or sa relasyon ngadto niya. That is why for example 3 John verse 2 ningon siya nga, Beloved, I wish above all things that you will prosper and that you are in good health. Sa ato pa, God desires nga ang iyang mga kabataan, katawhan,
makabaton og may panglawas. May That's the panglawas. relation actually. Okay, diba? Siya man po datong creator. Kung sa Yes. mekaniko pa na, diba, Wing? Yes, Gaya mo ah. pagsakyan, kay bao dyan kung sa imong ibutang din, ha? Yes, Oo. Pastor, unsa may gisulti sa Biblia may tungod sa paghupot sa himsong nga panglawas? Yeah. Sa akong ginihawing 3 John verse 2, no? Nga ang Ginoo nag-desire nga kinahanglan makaputong tag may panglawas. And the other thing is sa Genesis chapter 7 wing, Jel, iyang gihatag ang clean and unclean animals to be eaten. Sa wala kuan sa may panglawas, Pastor, doon na ba'y dako nga kasupakan kung dili ka mo tuman nga Okay, unsa yan na ang sabi, kadiri, kung imo tan-awon ang fact gyud ha sa kinabuhi, kanang bitong mupatoy ang kagkaon, for example, fats. Or dili lang bisag nagkaon ka ng gitugot. Bitong busog kay kawi nga. You feel like sleepy na. Nga di na ka maka-discern bitaw og maayong hunahuna kay ang imong hunahuna na lang gyud matulog na lang. So affected gyud ang ato bitang Kristiyano nga relasyon in the lifestyle kung wala tanining tawag temperance kanang pagpugong ba. Nya the fact way nga si Satan ha iyang gitempt ang atong unang ginikanan through diet. Diet to diet. Food. In which they failed. Pakya sila. But then, in the New Testament, kung yung tanaw, si Satan again attacked Christ through pagkaon. Diet food yun. gihapon, diet gihapon. Morning pagkaon gyud. Mo ni siya dako gyud siya wing kay mura gyud siya fuel nato, Yeah. pastor, no, physical fuel. Ba pastor nindot pa kay nato ni istoryahon, pastor, no. Yeah, dako kayo yun nga. Dako gyud ni siya nga istorya, no. Ato ning panikamutan, no. Iwason nato sunod Iwason Sabado. nato sunod Sabado ni siya. Oo. Sabado. Pastor, would you have like message sa ato ang viewers about keeping a healthy lifestyle na sa Christian? Okay, sa ato ang mga televiewers sa sulod sa nasod o gawas sa nasod, ato lang ibilin nga ang kining bitang principle nga gihatag sa Bible ng Jel. Yes. Kining 1 Corinthians chapter 10 verse 31 that whatever things you do, you eat or you drink, do it for the glory of God. Amen. Ba, so kay we are created to be God's stewards sa iyahang creation diri. So we should always remember that all our work is for the glory of God. Yes. Daghang kay salamat, Pastor, no, ug mga kapaglaom. Mupadayon kita sa ato ang programa diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. You're watching Word of the Day here at this station. Word of the Day. The word of the day is balance. Oftentimes, people get their lives out of balance. They spend too much time doing work, school, and doing a lot of things. God has given us something to keep our lives balanced. His word, the Bible. In Ecclesiastes 3:1, it says, "There is time for everything, and a season for every activity under the heavens." Woo! So remember, kids, balance your lives. Mayong buntag mga kapaglaom, happy Sabbath kan atong tanan. Anasab kita sa itong segment ang Let's Pray Today o kining higayon atong gahin alang sa itong hiniusang pagampo sa 777 prayer o ato usab miapil sa pagampo mga prayer request kay ipadala niya na programa. Kauban ato sa pagampo si Pastor Bujunito Kaime. Pastor, salamat kayo sa pakiguban. O aniya ba sa mga prayer request akong pagabasahon. Una, from our viewer gikan sa Pikit, Cotabato. Ipa-pray na ko ang akong auntie Stella sa iyahang nga maayo ang iyahang bukol sa liog. Then next one, magpaampo ko sa akong pamilya nga magkatigom mig utro sa akong maigsuon ug amahan. Kaya ang akong papa na periso man sa Davao, ako po mga igsuon naglayas. Tuto dahil ni kabigan sa kanyagan sa Upol. Dahil salamat. Another prayer request from Joanne May Obedencia of Tungawan, Tambulig, Zamboanga del Sur. Mayang buntag sa tandaan ako maghangyo sa inyo hang ay apil ninyo sa pagampo si Pastor Cirilo Bolor sa Maladpad, Siaton, Negros Oriental sa iyang sakit
karon nga ginasuffer. Inaot nga Ginoo mag-aayo kaniya sa hinbit. And next one we have from JR Pastrana of Kabangkalan City, Negros Occidental. Good morning and happy Sabbath. Magpa-prayer request ko sa pagpangamuyo nga makakita na mi og sponsor sa pagpatindog sa church sa Barangay Villasol, Bayawan City, kay wala pa yun sila sang church. And last one, atong i-appeal sa pagampo kay mga sumusunod nga itong mga kaigsunan po nga na-hospitalized tungkol sa ilang mga sakit. Si Ma'am Rebecca Kabahet nga nakaroon sa Angaw sa Tarman Hospital, si Clyde Jen Sabod o si Clyde Sabod nga mga anak po ni sa akong co-teacher, Pastor. So, ano yan, Pastor? Tangihan po. Ito ang idukato mga ulo. Walay katapusan, labing kamahanan ng mga Diyos, nining Kabuntagon. Amoy kang giday, gipasalamatan, nining special nga higayon, nga diin kami makahimo sa pagpatugbaw sa amo mga hangyo diha kanimo. Kami nagatuo Dios nga ikaw ang gamahanan nga Dios nga magatubag sa amo mga pagampo. Aniya ninimatak na Ginoo ang mga prayer request. Among giampo si Ma'am Stella nga unta ang hubag sa iyang liog o Dios imo kining ayuhon. Ug usab si John May Obedensya sa Tungawan, ikaw o Dios ang nasayod sa iyang kahimtang. Ginoo sa mga balatian, ilabi na kang Pastor Bulor. Ikaw ang tao Diyos sa magkapakiguban. Ipakita ang imong gahom o Diyos nga kaniadto ikaw nagaayo sa mga balat sa mga masakiton. Hinaot nga sila usab magatagamtam sa kayuhan. Pinagi sa imong kaluoy, pinagi sa imong grasya. Usab o Diyos among giampo si Ma'am Kabahit nga nakaroon sa balay tambalanan, si Clyde Jen ug si Clyde Sabod. Nga unta o Diyos ilang mabati ang imong presensya ug nga ikaw Ginoo maghatag sa ilang handom sa kaayuhan nga ilang gihandom mo Dios. Ug tuguti amahan nga kini nga mga nagbalatian makabaton sa lig-on nga pagtuo pagsalig kanimo. Ug ikaw unta o Dios magapanalangin sa mga medisina nga dapat kanila sa mga doctors, nurses nga nagatiman. Nga unta sila usab instrumento nga ang kaayuhan matagamtaman nining mga nagahangyo nga diin mamaayo sila o Dios. Salamat kay Ginoo sa imong saad nga ikaw mag-aayo sa mga balatian, ikaw magatubag sa mga hangyo. Kay kining tanan o Dios among gisalig ug gitugyan. Pinaagi lamang sa ngalan ug gahom ni Jesus nga manuluwas. Amen. Amen. Daghang kayong salamat, Pastor. O sa atong mga kapaglaom, kung ano daw kung may mga prayer request, pwede kayong padala sa atong contact number makita sa TV screens o pwede usab sa atong Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? And why should my heart feel lonely and long for heaven and home when Jesus is my portion, my constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I am happy. I sing because I am free. For His eyes on the
and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I am happy. I sing because I am free. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I am happy. Yes, I sing because I am free. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. Yes, I know He watches, and I know He watches. Yes, I know He watches me. Watches Panimbaya gikan sa Maranin District. Happy Sabbath! Mayong adlaw mga kapaglaom, aniyan usab kita sa Bible Beats. Dinidapit sa Municipality of Kabuntagon, Lanao del Norte. Ako makauban karon, Miss Dice, good morning. Good morning, kuya. Ako kang welcome diri sa Kabuntagon, Lanao del Norte. Yes, oh. Karong bulan nagsaulog ta sa tuang Nutrition Month, kuya. Na kay kaila sa Bible nga nagakaon og fruits and vegetables nga healthy. Okay, nindot na siya nga pangutana, Miss Dice, no? Dinhi sa Kabuntagon karon atong sayron tungod kay sa record sa Bible daghan tong gakaon og kanang fruits and vegetable. Pero sa grupo naa si Daniel kauban sa iyahang mga higala. So atong sayron karon dinhi sa Kabuntagon kung duna bay nagakaon og fruits and vegetables. So ready na ka? Ikaw, kuya, ready na ka? Ready na ko. So tara. Tara. Okay. So doon na ba mo nailhan sa Bible, isa sa mga Bible, sa record sa Bible nga, gakaon og fruits and vegetable niya, lagsik ilang lawas, wala sila nagluya, healthy kay sila. Doon na ba mo nailhan ato sa Bible? Guess lang. Oh, may kayo. Wala, ikaw. Wala. So tagaan muna mo og clue. Si David, si Moises, o si Daniel kauban siyang mga higala? Si David, mantingan. Si David mo ha. Ikaw? Si Moises. Si Moises. So ang correct answer kinsa Dice? Daniel. Si Daniel. Kauban sa iyahang mga higala. At least namoy na learn. David. David, ikaw. Moises. Moises. So ang tubag kinsa man? Daniel. Si Daniel kauban sa iyang mga higala. So ato nga time gipatawag sila sa kining king kay pakaon sila. Pero karne man to og vegetable. So ang ilang gipili ang vegetable. So healthy lang lawas. Sige ba mo ka og karne karon? Wala. Jollibee na. Okay. Okay. So thank you. Yes. Si Adan o si Eva. Okay. Gawas ni Adan o ni Eva, nagkaon man to sila o fruits and vegetable. Grupo to sila, kauban siyang mga higala. Okay. David, si Moises, Moises, si Daniel, kauban. Yes. Kwaon pa natong isa, kwaon na to si Moises, si David o si Daniel na lang. Kauban siyang mga higala. Sila na lang duha pa. Duha na lang gyud. Duha na lang gyud mo. Duha na lang gyud. Daniel o David? David. Daniel. Daniel, kauban siyang mga higala. Kinsa? Si Daniel. Daniel, wow! Bakpak! Katubag si ma'am. Oh, nami hatag si mo ha. Then, makita ka sa Bible Beats sa Hope Channel. Asa ng tulo? Asa ng tulo? Ay, si Kwan, David. David mo ha, ikaw. Si Moses. Moises. Kuhaan pa ginatong isa. Okay. Kuhaan si Moises, si David o si Daniel. Kauban siya mga friends. David. Ha? David. David ka pa niya mo. Si Daniel. Daniel. Okay, kinsa man? Si Daniel. Daniel! Sayon ra kayo. Dili gyud mo kalo nga para makakalo. Okay. Nanakailis-ilis sa kalo.
Tarungan yung dula ha, nga makadaog mo. Wala na ba kay nailhan na to? Wala. So taga-iklo. Duha lang. Duha. Si Daniel o si Moses. Asaan ang duha? Oh, si Daniel, kauban niya may gala o si Moises? Si Daniel. Daniel. Si Antubag, dis, kinsa? Daniel. Daniel, yehey! Naami hatag sa imo nga Bible. Kalo. Okay. Then, taga makita ka diri sa Bible Beats. Okay. Thank you. Dunay mga karne o vegetable. Ang ilang ipili, vegetable. So, kinsa to sila o kinsa to siya? So, wala kay idea, sir. Tagaan ka na muklo. Okay. Duha lang. Daniel o si David. Nasaan na duha? Daniel. Daniel. Okay, ang tama answer. Kinsa? Si Daniel, sir. Check! Si Daniel. Thank you kay sir. Salamat kay sir, ha? Si Moses o si Daniel o iyang mga katauhan. Kinsaan na nilang duha? Moises o si Daniel? Si Moises. Moises. So, ang tama to ba, kinsa? Si Daniel o ang iyang mga Higala. Higala. So, Wala kay Kalo, sir, para di ka mainitan. Salamat. So, guys, thank you kayo sa imo pag-uban ako dinhi sa Kapatagan, Lanao del Norte. So, atong nakita, nakatubag ang mga kapaglaom na diri. So, kinahanglan gyud nga magtuon ta sa balaan kasulatan. Makasusubo nga daghan ang wala nakabalo. Pero sige lang, tungod kay challenge na sa matag usa nga magbasa gyud sa Bible. So, daghang kayong salamat sa imong pagkuyog nako dinhi. Salamat po kuya sa pagbisita diri sa Kapatagan. So, sa sunod nga gayon, kung makabisita mi diri, imo na pud ming ubanan. Way problema. Wow, thank you kayo. Atong pasalamatan ang atong sponsor karon, ang The Flock Music Ministry. Yes, og si Pastor Jude Doroy alang sa ato ang Bible nga gihatag karon. So thank you once again. Salamat po kuya. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Og nagahatod sa kamatuoran Dice Joy Fernandez. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Ephraim and Mrs. Jocelyn Asenes, Dr. Ed and Mrs. Coro Wahiman, Dr. Dorwin Lahot and family, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Gusa SDA Church, South Philippine Union Conference Workers, Miss Edel Kirante, Mr. and Mrs. Solomon Gabencan, Mr. and Dr. Max Bareng, Miss Merlinda Bermudez, Mr. Jason and Mrs. Darlene Baculao, Mr. Francis Val Aguilar Jr., Mr. Rex and Mrs. Jessica Gonzaga, Mrs. Ellen Aquino and family, Mr. and Mrs. Jolio Sisona, Mr. Levy and Mrs. Lou Sisona, Mr. Billy and Mrs. Diadem Ocan, Brother Rene and Sister Desi Dadula, Mr. Jennifer and Mrs. Perivic Tomarong, Mr. and Mrs. Gerson Simeon, Mrs. Elvira Maliao and family, Mr. Eli Cayetano and family, Sister Ivy Dane Balanay and family, Light Singers USA. Yes, mga kapaglaom, isa na pud ka problema atong tagaan og tambag diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko ka babae nga naa na saktong pagidaron. Adun ako'y suod nga higala nga lalaki. Maayo jud kaayo siya tinagdan sa ako maamumahon ug matawag yun nako nga tinuod nga amigo. Sa among panaghigalaay, akong namatikdan nga anam-anam nang nagkabag-o ang akong pagtan-aw niya ug makaingon ko nga nakagusto na gyud ko niya. Apan, ang akong nahimong problema kay naa na siya'y uyab. Ug sa panahong makita nako ang mag-uban sila, dili nako malikayan nga magselos ug di ko ganahan sa akong gibati. Lisod man pod og likayan nako siya. Unsaon man ako ni paghandol akong gibati. Palihog tabagi ug tambagi ko. Salamat kaayo. When your best friend is becoming your lover. Hala no. Is becoming siguro kay siya pa man siya kahibalo kung unsa bagyod ang feeling pod ampoy uyab god. Ba? Og mga kapaglaom no, gauban pagihapon nato si Pastor Kaime sa paghatag og tambag ni ani nga suliran.
Magsugod ta sa nagbabalik nga medyo nagbakasyon pod. Dili si Bing, si Fitz. Oo. Okay, di ko maka-istorya kay babae mo sa perspective. Pero ano lang siguro, as if ever may tapon na sa buka. Bitaw, sa babae, no, kung lang siguro, dawata lang siguro nga nasa uyab. O di mo po siguro kagusto nga ikaw may mahimong rason nga magkadaot ang relasyon sa usa ka managuyab, di ba? Kaya basta mo good selos ang kagabati sa katao, na negative din yung effect ba? Bisag friend din mo siya, pero dugda mo kay selos nga kagabati, so muna tong likayan nga may tabo. So, ano lang siguro, dawata nga, dili man ikaw ang uyab. Tapos, kung makatabang sa imo ha, ano lang, kung makatabang sa mo, distansya ka gamay, buhata. So, ana sad Ana lang siya. siguro. Okay, para ma-tone down. Ba, Bing, kasi nakuha na itong atambag anihikan sa China. Sa ako, sa atong letter sender, no, para sa ko, okay ra jud kini iyang na-feel karon. Kay, I think it's normal or okay na feeling that you feel the love because between the two of you, na-share man good mong trust to each other. So normally, mugawas ang gugma. Kay, as best friend, you share trust to each other. Correct. And ingon pa nila, great friends makes great lover daw. Ana. Yes. But pero ang advice na ko sa imo para dili jud ma-ruin ang yung friendship pag namagkoy na experience or I mean nakita na nako ning tungod na dili sila kayo okay sa nga friend pero kung lover na sila Di dahil na, dili di ay na depende man gud na. So ang akong advice nimo is mangita kag lahi nga friend nga imong istoryahan imo ang feeling aning nga guy. Kay kanipod nga friend will show you the self-control nga that will make your good friendship kani nga laki grow into a greater or deeper relationship. Friendship. So lang para dili ma-ruin inyong relationship. Find somebody lang, nga para maka-comfort, makapailapod sa imo, ha? UP, kita magyud sa una to ni UP. Lagi, no? Fitz, nakasuway ka ni Fitz. Wala pa. Morag nakarelate si Fitz. Lisod ni siya. Labi na friends bitaw nimo. Tapos naka-emotion niya. Nani siya sa, committed siya sa laing tao. Tinuod. Kabalo mo kasi mong place. Kabalo ka sa imong unsay imong baruganan sa inyong relasyon. Nga best friend rin mo din. Committed siya to other person. So, akong ma-advise sa imo likay lang sa ka. Likay lang sa ka. Kay the more nga magsige mo kita, the more nga magsige mo ka ng storya, more nga imong feelings, mas, ay naku, kilig, diba? Mas ma-inlove ka. So, ibisiha imong kaugalingon, no? Be with another people, mga friends nimo para ma-divert imong attention and iampo imong feelings. I-enjoy sa ang imuhang kanang pagka-single. Yes. Debbie Wing? Kamong mga babae, Agoy. usahay, kung ganahan gani mo sa amo ang mga lalaki, kuhita lang po, may pagsulti mo. Kay dili magud mi matawag, diba? di man ni pareha sa uban nga moingon din nga abi na lang easy boy. Bitaw ani na siya. Kung mangutana kaniya kung gihigugma bagid siya sa babae, okay ba ilang relasyon? Kung okay lang relasyon, hawa na kadiya daghan maglalaki ayon. Kung dili okay, pwede ka mingon nga kung medyo lahi na, tambag-tambag po kaginagmay diha nga tarungon ninyo inyong kwan, pero dili mo matarong, pwede makami kay na magoy panultihon nga hahamakin lang ang lahat. Matupad lang yung Masunod ka lamang. Masunod ka lamang. Ano na, kaya basta gugma. Diskarte ra gyapon as babae. Usahay ka mong mga babae, mayra mo sige pagwapa, wa mo'y diskarte. Diskartehan ninyo na kay para makapasok pud mo. Ana lang. So yung minyan, basta gugma. Kuya, usahay manggo timingon po dani mo dili kay timing pod. Imo no. Lagi. Ayan na mo pala. Makigulag na yun si Direk sa ato karong taon-taon. Mo na ni sila sa uyab wala pa nagbulag no. Kani karon si Direk makigbulag pastor. Unsa mo ni tambag mahatag nato ani pastor? Yeah, sa atong letter sender no. Ani nga tayo Ma'am Jel siguro atong imbutang bitaw nga let your mind control your heart or feelings. Yes. Mind over matters of the heart. Una ginato nga ginimambing ganiha nga dili bitaw siya maoy makaruwin sa relasyon sa uban. So if kanang imong ginhuna nga love na mo gini imong ibate, siguro tagalan niya og kanang bitang time nga there are other boys or mga lalaki diha.
Oo, daghan. Ano ato mo ka sana relasyon. Correct. No? So, just control your feelings, let your mind control your heart. Oh, di ba? Mind over matters of the heart, no? Sa ato ang letter sender kay ana magyud na siya constant beholding, mahulog magyud na siya. Siguro as what murag ingon sa ato diri kana sa itong mga kauban diri, try to explore other avenues po. Go out with other friends kay para po maka-distansya, maka-breather ka. Makita po kag imuhang basi imuhang partner po nga dili lang po siya. Well, while we want that our lovers, our partners would be our friends, pero basi dili pa gyud siya panahon para sa inyo. Hayop na lamdagan ka ramon og padayon lang sa pag-ampo. The end of the day, continue your friendship siguro pero kana na siya. Lahi na siya nga level. Kay nag-level up naman kanya siya to up. Naglahi man siya nag-level up. Kay, di ba? Treasure friends lang po siya. Okay, no, I hope na lamdagan ka na mo sa itong mga viewers ko na po mga suliran din ha nga gusto niyo i-share sa mo makahatag mi og kada tambag sa inyo ha. Feel free to contact us for our Facebook page or sa mo ang cellphone numbers flashed on the screen. Wow. O karon, Muadto na punta sa birthday bulletin. yes! O atong tanaw ng mga birthday celebrant. Happy birthday to Lorlene Pahunan, Jasper Lida, Dexter Pahilangko, Happy birthday. Arlie Sinahon, Happy birthday, Shane Lichos, yes, Happy birthday. Lilibel Mangasi, Happy Happy birthday. Ay Cassandra Estomacacho. Oy, walay pabor-pabor. Ate Grace, Gibenkan. Gibenkan. Oo. Oy, Ma'am Lucira. Happy birthday, Ma'am. Yes, Ma'am Jessica Gonzaga. Happy birthday, Ma'am Jessica. Daghang kayong salamat sa imuhang pag-imbita namo dito, kami mga volunteer. Yes, the golden year. Ako nakita dito, ako may daghang kuan gikaon. Kaon? Kami kayang food. Klaro nga dili siya Alright, plato. let's sing all together. Pagkaon, dili plato. Kay duha ka plato, hurot ilang plato. Oo. And karon mo ato na sa ato. Okay, mato ta sa mga greetings. Kanta. Kanta. Happy birthday to you. Happy birthday, Ma'am Jessica. Sa tanan nga nag-birthday karon. Yes. Atong paunahon wing si Pastor o greet. Pastor Sige, go, Pastor. Greeting. Okay, ako may great diha, no? Sa akong pamilya na sa Homok Apartment. Ug-usab ang pamilya nga Canonigo, Caballero, nga taga Mantikao. And also ang atong mga administrators sa North Central Mindanao Conference. Okay, yes. So, Fitz. Okay, I would like to greet Sir Noel John Saldaheno diya sa Maranding District, Lala Church. Thank you so much sa iyong suporta and sa tanang taga Maranding, Lala, and diya sa among giyatuan last Sabbath. Thank you so much. And also, happy Sabbath sa tanang taga Hingoog, Gian Olivar, Bonalin Hadol, Heart Apple, mga estudyante na kada Hingoog State Academy, and also Hingoog State Army Hospital. Ma'am Kabahet, get po soon. Yes, dahil nawag na mo ganina, gikan kang Sheila Tutor diha sa Talisayan, Zamboanga City. Gusto na siya magpasalamat kay iyang anak gikan sa uman ning uli na daw. O gahapon lang nag-blessing sila sa ilang house. So congratulations sa imong mom and God bless sa imong family. And I would like to greet good morning and happy Sabbath sa mga nurses diha sa Adventist Medical Center, Iligan City. Labi na diha sa ER department. Good morning diha kaninyo kay nakikuayo sa pwede pak-greet mi ninyo. Yes. So good morning and happy Sabbath everyone. Magpasalamat po di ay ko, no? Quickly lang sa mga nurses din ha sa Madonna Child Hospital who took care of my papa. And thank you also to Pastor Patalinghog for visiting my papa for your prayers sa tanan nga nag-ampo para sa akong papa. Ako lang po padayon ta sa ampo sa ihang complete Yes. Daghang salamat, Ma'am Cora Wahiman, sa ating flower, no? And sa tanan nato mga sponsors. Ate Charm, Kuya Andrew, Ate Lovely, Kuya Christian, yes, Yusun and Daryl, no? Nana siya dali. Mga kapaglaom, thank you so much, no? Sa laing panahon ngayon na pong gigahin kauban kanamo. And atong atangan, no? Daghan mamig mga episode nga giandam para lang gyud ka ninyo. Sunod Sabado, ato nang atangan. Mga kapaglaom, atong ang kuno ng Grasya Gimaya nga sa langit kanado gikas. Batiyaw gipabati ang gugma sa Diyos imong naangkon. Gugma nga tuburan og hatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Only one earth, live in harmony, buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan.
Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang pag... Panimbaya sa Kabuntagon World! Thank you, Pastor. See you in church. Happy Sabbath, everyone. Hi everyone! Happy Sabbath! Happy Sabbath. Thank you so much sa mga Facebook viewers.